lua. Na vea lala uang yangi atu le vai aso na se ima vai atu nei. Ma watu ai fo I malau lu I tau, malau vala au lia, ya Anae malana vaenga. Afio mai le vai tele, lea, ua vala au lia sa moa ele fionga ya vavasa manai. Awa o lau tala na watu ile vai aso atu itua. O loo whaapu mo le whainga o le campaigners to ino Anae. E tā ua lana mataupu. A le whaalawe le nā, o te tau mamā tupea. O le awali ia faasalalau ia o loo li po iai. Le whaalapo potonga le a Anae. Manai tangata wa, na watu nei lai le asto nai. Na Anae manai tangata pansalo pe to 5 I lato. O le vaenga leo le Pacific Justice. Alo tue la ma le uso ya palauli ya iti ma whatalu fafo ima. Whelo. A wale alu watu aila ma le tangata whaangutungutulua valea voi lea. E ngoi a snake po o kanata. A wafo e alu whai tala mai. Ana e toa. Aftai iti. Aftai ua e maliu mai palauli. Tā ua le nā o le tātou. Ato fe wā ili ai. Ea wātū au mai. Afio mai le vaitele. Te o tau whaafonga fo ila ia lea. Ile tō wha momolia Samoa. Ai maise o le tātou. Tali atu le wala au lia. A le fionga ea wawasa maneia. Wa a apa mai ile atunu uma Samoa. Ai maise le tāwhawha lea na iai nei. Pacific Leadership Forum. Le fono fau tua Samoa. Le tau te ula iai. Whai mai o le fono ai wa te tewa ia nisi o tangata. Le ai manisi wa te tewa. Na o le wha mautu ina ma wha mausali o le lango mai. O le fono fau tua nei le o se fono fau tua le fast. O le fono fau tua o le vaitele, wha maru ai Samoa. Masu vai ai Samoa. Tā boi lona tūlanga mau poe ma le mawalunga. Ale mea le tamaititi le. E nā te le whaia se mea mō Samoa. Nā o le mea e mawailana tā lama le tau wha valea. Le tamaititi lana ti poti mai lalo le Immigration Act 501 mai Australia e le to e tu vai Australia e o mai le taimi e whalawasia. Never again. Back to the Sina again. Or even the soils of Australia. Nā la tau te whafonga mai Samoa. Nā le mea wala ina ti poti mai le li ina mai o. A mi o valea. Soli le tulafono ale sau I nei whai mai. Nā te le solies tulafono. O le tulafono le nā o le Australian Immigration Act 501. E ala o na ti poti mai o tau I ono o tau soli le tulafono. Nā le tulafono na. Ai a lele fe tā ngisi tangata Samoa. Se i alfo e whaini a poliki po ni tangata palangi po ni maori po nisi tangata ese atu o le tino Samoa lava leana sa mala le tamaititi. Masu e tupe ai, ma tau wha valea ai. Lea la ua sau ine. Ai sau lau le lea o onga o Samoa. Ma le vai o a onga. Ia se sila o atu amatou whanau, toi whau. I le whailonga lo ia maisi whailonga ma toi fo I mai. Ale ngā ke ai whawhasa ia ina. Lea te talitonu e lau tala le wawatu. E te le savari I se whaau unga. E walata mai le taimi o te o tuai ma pepa umanei. O tangi matalo sanga mai a tangata. Mai au se tā lia. A o le tino Samoa. O le mamalu o Samoa. La mo ele whavalea ini palangi. Po ni tangata apoliki. Po ni kangaka le pangonga.
pongi au mea uli, po lea lava. Ai te alu lava, e valea hu tagata Samoa. So listen carefully, Samoans that follow this stupid idiot. Na saula ia lea, fai tala malau le pepelo malangahoi o le parimia ma isi, whainga o lo lau ai le pio. Ia nau man whai atu le parimia, na le ata le parimia. Mai te tau walwala au fo i le parimia, e sau e whai maisa na tala. Se ngai snake, o e lava o le ngata, e lua ulu lua lau lo whiwa. A peo te whiwhi e tau watu le mea le na i ate oe, e ta tau wai o na lapata ia le atu nuu, e le ta tau o na so i e le toi ngata lea. Le ala fo i lea o lo ua lo fatu ia Anae, po le afioga ia lupe matasila malana tau mawhainga lae o lo whaia nei. E le ai ma seisi o le awali ia e toi whātua tua ina e le atunu. A whasiri foi la e whiololo ia palauli sa whaila na tautua i le atunu. A o le tamai titi lea. Na te le i la fia se mea whape nei e winga i a Samoa. Le ano fale o Samoa. Le vano nofo o Samoa. Le anga nuu o Samoa. Le ngangana Samoa. Le utu ngā vānganga. Ma le vāo ngangana o le atunu ule nei. E nau te whatuai. E te vava ai le lei i ai. I le taimi tā te whaafsanga i ai. Lal me wai le sauai. Tau muli mai a Anae. Te nā me o nā maliu mai i palauri. Nā me wai le sauai. Pele pe asai. Tua pula le ato masusu vai. Le tai o mai ni mea whaia le atunu, nai ta mai whaala potpotonga little pockets like that. E te a ngā i ai ina. Ioi. Ai matua susu lau ia ma lau ofu vai. E te o mai i le mea lo of sa ngā i ai se ngā ula. Tula maota, tula o le nuu, tula malai. O Samoa i lona atoanga ma lona potopotonga maua lunga ai lona fola. Scary cat. Scary pussycat. Ia le nala, mole i sumu pala ai. Alu a lafi tonu le pū, le sumu lafi le pū, i lei lopo o whea tonu le pū, e ta tauna e lafi ai. O le mea le ta o le itu o le mauru se le tuunga mau, e le o sona tuunga mau. Nga lako a leka o korisi e ku kong kiki mai whafura le ngo. You have no place in the Samoan community, and let me tell you that. Yoi, wano fo ilo vea. Wa iai le matenga i le whale. Yoi, o upu ane e sasa mafue ai oi. E le whātou ese i le atunu. Le anga ua sopo loa le manu vale. I le whangatia a o tapu wa i Samoa. E te le oi loa. Le mea le na ua tupu i a te oi. Ua wha seva loa ina lo mawhau. Ua le ai foi se tāpa sa aisea. Ua le ai se tina e whautua ina oi. Le ai se whanau. Le ai ni a inga. Ua sisila ua e toele ma e hifo mai. Ma e tauwala au ma tau whono wha mole. Alofa mai. Like and share your program. Ai te oso mai i le taimi o le prime time o le a tau o savea. Ia nai tilo ngare kokoa nguku mai wawa ai whainu mera. Nai tilo ia. I le taimi e te oso valea mai. La me le tu e lau prakalame. Se mo moe tangata nande. Ia nai oso mai lo la ia le ilunga. Wa se sila la le mea na le no fa yatu e. Sa ue fato ese le atunu. O le atunu u foi. E loto fa mangalo. O le atunu u fai tamba. Ioi, o le atunu u e vave o no oso le alofa.
Ai a whai te wha maloti a ai pia wha pena. Lea le tala le silo matua fo le lena. Fiu e tau fiofu ilana ta i whau e ou le po atua. Ai o le a momoe mato whawhale nu. Ta mai a. Ia tu ai pepea se ata maile. E ou ai lava e ou lava i ua na vai vai Anae. Wai fiu e tau whatau au tusi lulu. Wai fiu e au ngani le atunu. Mai fai producer, mai fai lau producer. Le iku ngai ke lua e producing au lau show. Mai how many tickets do we have? FML producer. Heaps. A tau le heaps. Le ope mo ok se lau limas fulu le. Ai, e laki fo i pe a o le tupe o nā tickets i. I pe kesa. Sali, ai. Te whai atu sole ia oe li e kele o i se file mu ma se le lei ali. E fiu e fautua ina oe. A watu le tu o lalo whale uso ia toa. Sole a kiri malo ai ma mafi fia au lo whai ai ma lo muau. Yana mea nai whai. People will look at you as a con man. A tu tilu ngata e te oe. Pei fo lele o se mea valea. Ia le ngata fo i le nā. E tau tala mai e mā māsangia. Te le māsani i upo le atunu. Le ala fo i le nā. E wha seva lo i nā i lau tala noa. Le anga ua wha mālaia oe le atunu. Tālo whai lo a inga. Au te matua māsani le lei ai. Ma le lei a mātou fsota inga. Mana i o uso. Ma le toatele o lo tō ainga. Ma lo utua whawhine sa e nofo ai. Wani. Ole nāua e tātasi. Mea nā e tupu na mea le tamai titi e le whalongo. Nau nau whape nātu. A tangai nei masilasila, the faculty and the dean of law school in Auckland, when I bring these receipts to them, they will call you in. And you will have to clarify and justify your possession and how much money that you owe these people. Yoi. O te matua wha mālama maina le lei I le pūlenga o le faculty of law o le a onga whalo ia iau ki lani pe a whai o sao se mea o e aru iei. Ewa e laki ilo le sau le asko gai. Ewa, te manu e mata mata I le atunu. E se I o ia whale lei oi. Mata mata I le atunu. Mau o teitei ei. Ele nā la o whai atu I atu. Oi. Whai tete le ngutu e tautala I mea e leo o iai le malosi ma le malamalama. E te ula I a Samoa. O Samoa o le ao mamala. E te le iloa le mea nā o iai wa e mai. Ioi. Ma ua wha seva lo ina wa e le iloa wha tulanga ma wha vasenga o mafau whaunga mau mata upu. Na pau wandei o mata upu e talanoa iai. There are no other issues, any important issues at all. Whafunga mai, all you people that listen to this guy and also follow him, he doesn't have any more issues and subjects to talk about. It's all about rubbishing the leader of Samoa, in fact, the Prime Minister of Samoa, the elected, chosen Prime Minister of Samoa. They have used your platform. Look at this.
They have used your platform. Why? You are a useful idiot. Whaonga oi o se valea o ngā. Whaonga ai lau por kalame. Momori ei sa vali mātanga. What now? You've seen the changes in Lauli's attitude and personality. What is it? What is he doing now? He's laughing things off. And secondly, he has taken the most professional advice at all. Professional advice of all. And what's that advice? And he said it. Quote, I will not answer on social media about any issues pertaining to the government and parliament of Samoa. Te le toi tali atu. Mawhetali ia I lunga o pe au e lea lea I le ea. I upenga ta whailangi. Aia. I mawhai ana whaia mātou press conference. Mātou press conference in Anae. To alert the public in terms of what the next move the government will do. What are the next steps? But in terms of telling everything, of saying everything or answering to le epa, Fonotoe and Limongi about issues pertaining to Parliament and the government of Samoa and the government of today. No, let's go to te whau. Tātou wō I le maia. Tātou wō I le maota ma le malai te whau. O I le malai tātou te whetali iai ma tā upu o le atunuu ma le malo ua tū o Samoa. Tātou sa o le tala le na. Aia tātou tu ufo I le loto le teimile nei. Wa lewa na tau o na whaaliu sua vai I te tonu o le palemene ma le toi aloa ia. Ma amana ia se vaenga whau whai o le o le wali I o le HRPP aisia. Na o le tolu ata ngata ia o to toe o le HRPP e o mai I lunga o social media. E alanga ai ma whaaleanga ma tā upu o le malo. Le la ua poto le tō wha I ala uri. Nā wha tō wha la inga le nā I le toi tali e tuai. Tali ai te tonu o le pale mene ma le maota. Ma ua lunga o Samoa. O tal sa o le na. Le whato ai loa tu nei le e isi whaipule. I tonu o le maota na ua mato na tūtū la I ane. Ia lātou wai a te tau e whina wina mana onga o lātou I tū malo. A lale me le whai e la wali ia. Ao male po. E o mai I lunga e whao ngā le social media. And abuse their position as politicians. Abusing the social media. Abuse ia mala wali ia le. Whai a lātou platforms ia. Propaganda, media outlets of HRPP, you know it. And you know what I'm saying is true. Yeah. Talo fai. Wala. Aluange ale sope po wa the excuses ma di alofanga wa le o mai le stonai. Wa lo o mai le tunu. Wa tala no le tunu o wa le la fa tu le simele. E te lua fiu ma iti. Tu lau lava palauli te alo fatu ia te oi. A leo o tau tala sa o atu. E le ma whai o na alu Anae. Ma tau fō no le tunu ma wha o ngā o lua. Au lua platforms, au lua porkalame. E tau fō no ai le tunu o na wha lo longo leo Samoa. Ma usitai ma o mai e wha longo ia Anae. Talo whai le tamari. Has the right intention. Aia, e fiu o rua le, e tau fō no le atunu, nobody will come
Nobody will listen. Aisia, o tau nei wa ino sia, ono lo tau tau whaleanga. Io, o te whiu e tau walau, a leo o tau sisila ye, malwha mauninga le na. E whalongo sa mo i lo leo. E whalongo sa mo i lo leo. E whalongo le whanwhawhatua. E whalongo i tai o le Pasifika. Pacific Leadership Forum. E whalongo i whaiwhe au lea mātou te ngā lue whatasi ma lātou e kālesio. Lātou te whātua tuaina langa iai ma le lango ale tama le malo. His Excellency, Consul General of Samoa malona uwa. O tau whafonga ye. Mai o le a whaapu mo ai lava i nā le mata upule nā. Le mea sili o na tāua. A lea, sā mā whaatalofa maiti. Sā mā whaatalofa, mo opo i lea lofa. Ma le afioga ia Anae, Lupe Matasila, Arthur Anae. Tala utala na whai ai. A fio mai. Whai se tātala i lunga, o le polo kalambe le a tau sa vea. Ngā ngai fo whaiva, po le tano ava. Tau mawha se ava momori se ipu i lau a fionga.